ассалому алейкум камдиёрони азиз, дар рӯи экрани шумо бозии GTA San Andreas мебошад ва ман дар микрофон Гиркиша Нақшакаш мебошам. дӯстони азиз, албатта ки ин бозӣ дар телефони Android бозӣ кардаистем. Ман агар шумо ҳам хоҳед ки бозӣ кардан, метавонед ба комментария нависида. албатта ман кӯмак медиҳам, кӯмак мерасонам ва шумо ҳам ба телефони худ скачат карда гирифта ана ҳамин бозӣ чӣ хел ман бозӣ касиам, кадом миссияҳои иҷро касиам, любояша иҷро кардан мумкин. ва пагнали дӯстони азиз, барои оғоз додани миссия ба ҷои нуқтаи супориш мераем. пагнали дӯстони азиз. ҳей тамошобинони бозии GTA San Andreas, дӯстдорони бозии GTA, албатта ки мо ба ҷои миссия меистем ва ба мо миссия дода шуд. миссия номаш мотоциклист будаи дӯстони азиз. дӯстон эътибор намедиҳем. ман баъзан миссия мегӯям, баъзан супориш мегӯям ва баъзан вазифа гуфтанам ҳам мумкин, яъне ки ҳамаш ин як маъно дорад. ва пагнали ба ҷое ки моро телефон карда ҷиғ задестем, ба ҳамон ҷо меравем. албатта ки пеш аз оғоз додани миссия мо меткатиро ба карта мезанем ва ҳамон меткати ориентир фиристода ба карта нигоҳ карда дар ҷо сами близки дарога, роҳи наздик ҷойда буданашро дида мегирем ва ба ҷое ки моро направляция кардааст ба ҳамон ҷо меравем. яъне ки ба ҷое ки мо рафтаро дар кор ба ҳамон ҷо меравем. красавчик, хишруча, асалако, хишруча бачако. дӯстони азиз, агар ки ба шумо ҳамин бозӣ махкул шуда боша, илтимос ба канал подписатсия шавед ва фикр кунед ки ин бозӣ любой бозиро зада мемонад дар Android ва ин бозӣ GTA San Andreas мебошад. дӯстони азиз, агар ки бозӣ действительно ба шумо махкул боша, илтимос лайка зер кунед то ки ман донам ки чанд нафар ин бозиро дӯст медорад. ва мо расида омадем ба ҷое ки моро гуфта буданд ва Карл дид ки да инҷа ҳички нест ва хаёл кард ки инҷа ҳички нест ва омада ба мошин спокойно савор шуд ва як бора айқафои Карл як одам ба сари ӯ пистолет дошта бисёр нороҳат кардааста Карлро. дӯстони азиз, далше мебинем, мехонем чӣ мешавад, чӣ намешавад, ҳамашо мефаҳмем. дӯстон, карочи ин бача гуфтааста ки ту барои кӣ кор мекунӣ, ту кӣ ҳастӣ? гуфта Карла савол борон карда ҳамин хел гуфт ва Карл гуфт ки ман барои ҳеч кӣ кор намекунам, ман танҳо мебошам. гуфт аз ҳамин сабаб ба Карл бовар кард ва гуфт ки мо як мошинча дорем, газелча дорем. ҳамон газел бисёр борҳои муҳим дорад, ана ҳамон груз, яъне ки борҳои мо ба нуқта рафтанаш дар кор, дар ин ту кӯмак доданат дар кор. гуфта ба Карл ҳамин хел гуфт ва Карл розӣ шуда ба ҷое ки газелча истодагия ба ҳамҷа Карлро овардестем ва ба ҳамҷа раста омадан. ана акнун бандито ки дар роҳ пайдо мезанад, ҳамаша Карл тоза карданаш дар кор ва ҳамо газелча рост ба ҷое ки рафтанаш дар кор, бана ҳамунҷа рафтанаш дар кор. карочи дӯстони азиз, фаҳмонда тавонистам, фикр мекунам, чунки забони тоҷикӣ энг забони бой мебоша ва ана ҳаминҷа уже раҳанда бандито будаст. дӯстони азиз, хаминхоро тоза мекунем. матба карочи дига одам нест иҷа. гранатомёта мегирем ва мошинро мекафонем. матба инаш тба. карочи раҳ тоза карда шед ва дӯстон меравем. далше бозам тоза кардан мегирем. дегим раҳ тоза мекунем, чунки уже бозам ҷада бандито бисёр ҳай. дӯстон, ана ҳамиҳоша тоза мекунем. дӯстони азиз, як чет эст матба. карочи снайпера мегирем. матба карочи зада кафондан дар кор. ма инаштиба нашуд. ма инаштиба карочи кафондем, ҳамаша ҷобаҷо кардем. бля, дарни здания додам дасу.
دوستان عزیز این سپارش متاسفانه اجرا کردن نتوانستم و گشته به جای میسی آمده به جایی که سپارش میدهد به همونجا آمده. انا اکنون میروم از نو همین سپارش اجرا میکنم. دوستان عزیز این سفر فکر میکنم که با خطاگی راه نمیدهم و البته که این سپارش را ما همه کسا یک جای اجرا میکنیم. پگنالی دوستان عزیز. دوستان عزیز خیلی که میبینیم این ماشین چرا من نو خریدم من به بنایت محل شد نمتا گسته زرک نماگر پیشش خس میکنم تا برفته است لیکن یک تا پرابلم چه دارد. پرابلم چه همه عبارت که بعضا ترمز چه کار نمیکنه. اجایتو کمیستو стоянки фургона گفتوس دوستان عزیز یعنی که گازلچه جدا قرار داشته که باشه انا همونجا رسیده روی گفتوس و ما که رسیده آمدیم. این ماشین خیلی کار نکرد ترمزش میرویم تسکیل سوار میشویم و پیش از گازلچه ما رفتن چه که میبینیم در کفا گازلچه ما آمده است و پیشتر رفته راه رو خمش رو بازم میکنیم. گازلچه ما آمده است دوستان عزیز و ما میرویم همه بندیتایی که در قرار دارن در گازلچه ما уничтожить میگن روز چشپه یعنی که با تاجیکی میکافندگی هم باروش لخ کده میپتافتگی هم همه آدم را شتا بندیتو را گازل را و جای место назначения میبریم دوستان عزیز. و من یک تا способ نوشه گرفتم یعنی که خمشتا آمده اول خمش را میکشم بندیتایی که در اینجا جا گشتگی همش کشتا جانش برآورده بعد که سونی میکافونیم ماشین هایی که آنها использовать کرده استند راه را داشته استند همه ماشین هاشون را کافونده میپردیم و درچه با کافا گشته آمده با موتورسیکل سوار میشویم و میرویم درچه که برای که stop دوستان عزیز و خیالم دیگر فکر آمد ما میتوانیم که از کافا خود میکنیم دوستان عزیز. البته که خیلی خوب یک که عالی جناب نباشه دوستان عزیز و این کار من کرده استند با کافا آمدم. انا اکنون یکم میکافونیم ماتبا ما یک دیگه تبا انا اکنون میتوانیم که ما کم خمشتا رفته همه بندیتایی که همونجا جای گشتگی هم همونجا کشتا میتوانیم. دوستان عزیز خیلی میبینیم در بالا اونجا بندیتا جای گشتگی هم دوستان عزیز های همونجا البته که کشتا نکن چونکه نکشیم اگر ها پرابلمش دانشون میکنیم. اونجا این راه هم تازه شد دوستان عزیز این راه زکانی دوستان عزیز و چه که میبینیم کارل در گرفته است با علنگت در اومده همه جاش در گرفته است. من یک تا میسیه بد همون میسیه اجرا کردگی هم دوستان از همین سبب کارل خودش نمیسوزد و اما موتورسیکل کفا دگر مردنش بود لیکن در درون آتش هیچ نمیسوزد. اگر همین بازی رو سکچت کردگی باشید اگر در همین بازی میسی پاژارنیکا همون میسی پاژارنیکا полностью уровенش بازی کرده شود با قوت علنگت بعد از در آمدن نمیسوزد کارل نمیسوزد. و این یک تا سکرت به دوستان است شما با گفتم افسوس که من اسپید نکردم اوجه دیگه بار بسیار دیگه بار اوجه بندیتا بازم کافون و اینجا ما یک تا ماشین بندیتا حاضر میگیریم اول زمید که کده گرفتم انا همین ماشین چرا درش متاسفانه قلب دست دوستان عزیز این ماشین چی سیاه و ما محتل همین میگیریم و دیده ابرات نرفته میسیه رو میگیریم. سپارش البته که اجرا کردن در کار نگیریم نمیشه ما همین روز این کار اجرا کردن در کار. انا اکنون اوجه سیم بارونش میباشه برای همین کار یک رزگی فعلش آمد و جهل کرده با جایی که عموما راه رفته نمیشه با همونجا ماشین رو خواهی کرده است دوستان عزیز. البته که ماشین رو خودش نخوردگی ای پیچه دزدگی از همین سبب بالو با جا کرده است و اوجه که ما رسیده آمده. انا اکنون میسیه رو باز کردیم با جایی که گازل قرار دارد با همونجا میرویم و این سفر رش تاچ نه همه بندیت رو میکشیم چون که اوجه سیم بار نش میباشه دوستان عزیز. اما اکنون سوار میشم با موتورسیکل خودمان دوستان عزیز و
دوستان میبینیم که گازلچی ما آمده است. мотоциклчи хидмотро газчашро баланд баришта лубой поворотро нигоҳ накарда газаша зер карда одам мевай дигарро зер карда зада паронда рафтан мебиям дӯстони азиз ва якин ҷое ки мо уже ҷобаҷо карда шидаги ҳастем омадем ва уже ҷо одамоша ҷобаҷо карда шидем ана акнун кафонда партофтан дар кор матва уже тамом. Всё. Акнун меравем чиқар ки мо якин бор дегим бор рафтаги будем ба қафо ҳуҷум кардаги будем уже сеюм борам ба қафо ҳуҷум мекунем. Ана акнун матва. Всё. Ма. Всё тамом. О, автомат Калашников ку. Теста рафта уже та инҷа ҳам бандитон ҳаст дӯстони азиз. Ҳамин бандита ҳамеша штаб гумтон карда партофтан дар кор. автомат Калашников дӯстони дӯстон аз автомат Калашников буд ё дега автомат ман недонам неки қалбони ман ба автомата гирифтам ва ин раҳат тоза карда шидам ман дӯстони азиз. ох уже бозам бандит слишком бисёр буд аст дӯстони азиз лекин бисёр гӯшба нигоҳ накарда ҳамаша мо ҷобаҷо кардем ва газелчи мо уже расида омад ба ҷое ки мо қарор доштем. мо ел успед карда бандитоя киштем бандито газелчаи моя уничтожит карда кафонда натавонист дӯстони азиз. ана акнун мо мошинҳое ки ба мо халал мерасонад ҳамаша мекафонем. тун уже кафе дӯстони азиз як дон дига мошинча мондааст дӯстони азиз барои вай мошинчаро кафондан ва пеш мегузарем мекафонем. Мана боша инашти-ба. Он должен доехать до места назначения. В целости и сохранности таги сообщение чаруи экрана бромад дӯстони азиз яъне ки ана ҳами газелчаи мо ба ягон шикасти ҳех ба ҷои шасти рафтанаш дар кор гуфтагӣ гап буд ана акнун расида омад ва карол гуфтаестае ки гели ман ин газелчаи ҳимоя карда омадам лекин ҳозир политсейский ҳама зер карда мебиёд пеш аз зер карда омадтан ман гирифта рафтарам дар кор гуфта ҳамихел гуфт гапаша гуфта тамом накарда уже политсейский зер карда омад уже сета ситора сета звёзд полиция уже карлакофтестай аз барои камтар дошадам халос шудам ба мошинча асор мешавад карал мошинчае ки аз кӯча дуздида буд мошинчаи хуб набудай но все равно акам мешавад ҳар ҳолатда нағз гирӣ мешавад. дӯстони азиз ба ҷое ки мо рафтанамон дар кор яъне ки ба масти рафта аз политсия халос шудан дар кор дӯстони азиз меравем ва аз политсия халос шуда як дега сипориш иҷро мекунем дӯстони азиз. хар набошад карнали дӯстони уже мо расида омадем ба ҷое ки мастерхона астаи дӯстони азиз мо расида омадем ва дӯстони азиз аз ҳар се звёздочка ҳам халос шудем меравем акнун якта дига сипоришро иҷро мекунем. ана ҳамин бозии GTA San Andreasро мо чӣ хел карда скачат карданша видео карда ба YouTube гузоштагиам дӯстони азиз яъне ки ба канали хидмон ба канали Гуркча Нақшакаш дар оварда партофтагӣ мебошем. дӯстон ин супориши мокри след будай ва ман ҳозир шумоҳо мегуфтаи гап карочи инҳо гапзан ки хадаша кадан гирад ман шумоҳо мефаҳмондаи гап дига чиз бабши агар шумоҳо ана ҳамин бозинда боз карда нахоҳтон ба канали ман ҳамо Гуркча Нақшакаш дар YouTube Гуркча Нақшакаша каналашанда установка кардани бозии GTA San Andreas ё ки Vice City нависед албатта ки пайдо мезанад ҳамонҷа видеоя дида чӣ хел карда установка карданша дида тамошо карда установка кунед мешавад. дӯстон агар шумо ҳамин бозиро установка карда шидаги бошед мабодо
ба ҳузур нишаста бозӣ кардан гиред, чунки ин бозӣ ба ман бенаҳоят маъқул, ба шумо маъқул мешавад. ва дӯстон, анакнун мо рафта снайперам меёвем. ҳозир ин мокри след гуфтаги супоришанда снайпер рискадаги будааст якҷоя, мин стройка истоги ҷоба мо омадем ва чӣ хел ки дар карта мебинем, ана ҳамуҷа снайпер ҷойгиштаги ҷо будааст дӯстон азиз. ва мо снайпера ёфтем, опа гирифтем. далше меравем, аҳми супориша иҷро мекунем, яъне ки стансияи поезданда, ана ҳамин точканда стансияи поезданда якта одам даст дӯстон азиз, ана амрӯз киштан дар кор. успед кунем, мекӯшем. Блин, успед накардем дӯстон азиз. мутаассифона вай гирехта барафт. 0-1 следующий раз бозӣ мекунем.